Antusias masyarakat sangat signifikan ya, ngejubel nih di TPS 05, penuh banget tuh. Ini Kang Beben ya, Kang Beben ada di sini nganter saha kan, Kang Ben? Nganter saha? Nganter ini neneknya Eja. Oh, nganter Neneknya nenek. Eja ya. Sangat membludak ya. Ini Bang Ajat, selamat siang ya. Gimana kabarnya, sehat? Baik. Alhamdulillah. Nanti mama.